Sarmat inandeku kon tinutuan. Makanan khas inta paling minobari andalan. Baikon guyanga guranga mo dapat imodeaga padoman. Si akarabuan mo au inatu rinsi-rinsikan mo intahu bo pakean parmain cakalang. Ambil dah sedang putar ni pamping kom belakang dia bidon kino rasaan. Tua au tongak bipino po andai ko inaton kumintan. Dunia yang tanam ako mulai bidon imongo edan. Maksiat no balik bidon kebiasaan. Mulai kong kasus penganiayaan, narkoba, pencabulan, bahkan kong perhugelan. No balik bidon tren kon Facebook andeka ko Instagram. Tanah amako dia bidon mo saya memiliki kon taandain atasan mo bawahan. Taandain kenta to ano glowing, bono puring imbuing, yang penting andalan bo andaran. Dikabi au mo aidan. Simba dia to ngak popision imburung bajingan. Yo rumah tangga mo nait mo berantakan. Adik mo broy dia do kino urusan. Pokopia au simbara dosaan. Tanggung jawab naton kon Tuhan. Aka umur bo endo 40-an. Dikabidon dumian ko ABG sing kita nain au setua bidon sayang. Uru no puring don au in uban. Asam urat mo asam lambung mulai don mo patiruan. Yo akan damagi ondon au imalaikat maut mo rabuton no janji kon Tuhan. Yo bentua au mo kebabayaan. Musambayang mo zikir ada mawedo aidan. Bagina bo pikiran umuran pa mo tenang. Dunia nain to ngak bi au pinongandupan. Dia bi modait di aning kapunyaan. Sedang adik broy bo harta warisan modait na tontaraan. Tonga amar bo bahasaan kontumpra intawin tompiaan. InsyaAllah dunia akhirat masaramat kita komintan. Tabe tangkin saramat. Ha uwe ha iyo ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.